السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Hadirin hadirat yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riolode napa nakipat terui hikmah Isra Mirajekta rilalenna kesempatan malak biewe untuk lebih barakatna lonit mai lebih riolo bacangiwi suratul Fatihah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duai topa jajiatta ia maneng sininna guru-gurutta ia purai pak guru ki nenia didik ki nenia sininna topan ritata semua ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nareko Isra Mirajna Nabi tamaelo ribicara maega wedding irampe nekiari lalenna kesempatan malebiewe mamadaini nareko ibatasiwi ritelue sewa-sewa upakulingi mamadaini hikmana Isra Miraj'e rilalenna iyeweni iya naritu ribatasiwi ritelue sewa-sewa. Tiga yaro, yang pertama rilalenna akoram marajai, tepatnya dalam surah Al-Isra, surah Subhana ayat pertama. Ia engkai bicarai Allah lengempeninna nabita pole Masjidil Haram lokari Masjidil Aqsa. Maka defong Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Napa mulaiwi ayat napuang Allahu Ta'ala rimakkedanna subhanah masoropacingi fong Allahu Ta'ala ia palalem peningengiatanna kole masjidil haram lokari masjidil aqsa. Pertanyaan, agaro kira-kira hikmana narilalenna ia rodenre ayae ipamulaiwi nasaba werekada subhana. Ternyata makberei penjelasat topan ritata patafsirewe rima kedanna nareko engka ayat rilalenna akoram marajai ipamulaiwi nasaba werekada subhana, maka itu merupakan isyarat mailoe narampe puang Allahu Ta'ala adalah sesuatu yang luar biasa. Bahasa Arabna khariqal lil ada, bahasa ogitna gau sape ada. Upakulingi nareko engka ayat rilalenna akorange ipamulaiwi nasaba werekada subhana, maka itu isyarat mailoe narampe fuang Allahu Ta'ala ia naritu khariqal lil ada,
gau sampai ada ia rega peristiwa luar biasa. Karena memang ia ro Isra Mirajna nabita bukan peristiwa biasa-biasa, tapi itu adalah peristiwa luar biasa. Walangi contoh, bedana luar biasa, si bawa biasa-biasa. Nareko engka tahu dirapeng, na lelung ngasu, na taparioko riasue, biasa miaro. Tapi nareko engka tahu dirapeng, na lelung ngasu, na tapa alena gili moko yasue, luar biasa ya ro. Makuniro Isra Mirajna nabita di masa Nabi riwatunna nabita nareko engka tahu malaleng menggunakan kendaraan tercanggih di masa itu dengan merek unta malale pole tanah Mekah loka Palestina siulan naulan lao siulan naulan rewo biasa miaro. Tapi ternyata Isra Mirajna nabita be nagenna siwenni karenanya makadefong Allah Ta'ala subhanah, karena peristiwa itu adalah peristiwa luar biasa. Nekia maelo iri pakase pelaku utama dalam Isra dan Mi'raj tannia nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Upakulingi pelaku utama dalam Isra dan Mi'raj tannia nabita. Tapi yang menjadi pelaku utama ialah itu puang Allah Ta'ala. Nabi Muhammad hanya menikmati perlakuan Allah yang diberikan kepadanya. Upakasai Nabi Muhammad hanya menikmati perlakuan Allah kepadanya. Tapi yang menjadi pelaku utama adalah Nabi Muhammad. Yana tu sabak nama kedai ayae subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Masoropat cingi fong Allah Ta'ala ia palalem peningengi atana dena keda malalem peniwiatanna wakulingi dena keda malalem peniwiatanna. Tapi pong Allah Ta'ala palalem peniwiatanna, itu berarti Nabi Muhammad tidak melakukan apa-apa. Nabi Muhammad hanya menikmati perlakuan Allah yang diberikan kepadanya. Sehingga dengan demikian, mompok pakutana makeda, magiro naulle makdupa iaro Isra Miraj'e, naliwa luar biasana, pape balinna nasabak memang iaro Isra Miraj'e, mutama irilaleng araja aku wasangenna puang Allah subhanahu wa ta'ala. Nareko mak bicara puang ni tawe dek gaga mustahile risese arajanna puang Allah ta'ala. Aga hikmana kuhe yanahe hikmah pertama aga yaro agi agir yang ngoloi agi agir yak katai engkalalo ki lebiriolo parewoi ri araja aku wasangan nafuang Allah Ta'ala. Upakulingi inilah hikmah pertama. Ianar itu agi-agir yang ngoloi, agi-agir yang katai, engkalalo ki parewo ilek biriolo ri araja aku wasangan nafuang Allah Ta'ala. Nah sabab bisa jadi engka sewa-sewa menuru akal tolino mustahile makdupa. Tapi dega ga mustahile nareko na puelo ipuangi. Makutoni he Isra Miraj'e. Iaro Isra Miraj'e benar-benar ujian keimanan. Nasabak de naitai mataulu. Ubakulingi. Iaro Isra Miraj'e ujian keimanan. Nasabak de naitai mataulu. Tapi engkaki mapatongang nasabak fong Allah Ta'ala paleturengi. Aga sabakna makadai bicaran na tongengi. De nayamanan na tongengi. Mesti naita mata. Nan niade to iyamanan na naitai mata tongengi.
Walangi contoh. De nayamanan na tongenge mesti nai tamata. Nanya de to iyamanan na nai tae mata tongengi. Contohna. Rilalenna iya he masiji mengaku ki engka listrik. Matepek ki makeda engka listrik. Tapi pertanyaan, engka garo pura mite listrik pape balinna de nairita listrik tapi mapatongengi makeda engka listrik aga sabakna malua lampue macenne kipas angin ngemoni speaker aga sabakna gara-gara engka ngenna listrik namu de naitai mata wulu. Maka itu bukti de nayamanan na tongenge mesti naita mata. Nanya de to iyamanan na naitai mata tongengi. Gangkana, mohon maaf, ada sebuah cerita. Bisa jadi ini hanya sebatas anekdot. Tapi wad dimancaji ak gurung. Aga yaro, konon, engkase di guru SD. Tania seleng. Natanaiwi anak guru nama keda. Anak-anakku semuanya, siapa Tuhan kalian? Maka gorangang ananae, maka da Tuhan kami adalah Allah. Puaku puang Allah Ta'ala. Makutanay iya helapok guru taniye seleng. Maka daniga pura mitay puang Allah Ta'ala. Maka gorangang si ananae mapebali. Maka dade gaga pura mitay puang Allah Ta'ala. Tapamete iya rolapok guru taniye seleng. Maka da kumapak itu de gaga riyasa pengallahu ta'ala nasabak de gaga puram mitay aga sabakna rumusna lapok guru taniye selem maka da iya patuna riyasa tongang nareko naitai mata ulu. Ternyata engka salah di anak sekolah tersinggung nule kapay romarukai Naka ilimana maka dapat guru pak guru elok toka makutana maka de guruna akutana ni na tapat teto ya helapong anak sekolah maka da teman-teman semuanya guru tak mapikiri agana napake maka gorangang anana emapebali maka da guru tak mapikiri akalenna napake makutana si niga pura mitai akalenna guruta. Maka gorang manang anana emapebali makeda dega aga pura mitai akalenna guruta. Tapa mete lapong anak sekolah makeda kumapak itu guruta tau de gaga akalenna. Ini bukti tidak semua yang benar mesti dilihat oleh mata dan inilah Isra Mi'raj. Sehingga dengan demikian hikmah pertama agi-agi yang ngoloi, agi-agi yang katai, si boleh-boleh nalalo tapareu ilok biriolo rifongallahu ta'ala. Karena pastinya, selama makelo ipuange, degaga mustahile, risese arajan nafuang Allahu ta'ala. Biasa, nareko engka tahu na kena masalah, biasa mete makada puang, lopona masalahku. Biasa rieng kalinga ya roh, puang, lopona masalahku. Tapi sebagai orang beriman, semestinya iputara iya roadai. Dena to makada puang, lopona masalahku. Tapi yang kedalalo ki masalah, lopona puaku. Walaki contoh. Menrek nabita rilangi pitu susunge. Taparajeka dampeng na rekode urang na rana itase ditase diwe gaue nasabak kita terbatas oleh waktu. Nareko yaro Isra Miraj na Nabi Tamelo dibicara mapamula Masjidil Haram letu Masjidil Aqsa maturu mendre di langit pitu susunge nareko melo iran na rana yaro mabiasa kere bulu-bulue. Ri otoku makuku angeri dalam ngoto ri otoe engkase di kita nasusung andre guruta Haji Abdurrahman Ambok Dalle. Kita na guruta Ambok Dalle
khusus bicara Isra Mirajna nabita. Judulnya ya kita An-Nibrazul Wahaj fi Hikmatil Isra'i wal Mi'raj. Ya kita ogi engka bahasa Arabna, tapi sininna bahasa Arabna na betuangi guruta dalam bahasa Bugis oki lontara. Jadi malemak mari baca. Nah sabab bahasa ogi, tapi tau eloe baca rokitae mesti dua pasarakna. Nah reko eloki baca rokitae ke kotoe dua pasarakna. Aga yaro macapi mak bahasa ogi, maca topi mak baca ogi. Macapi mak bahasa ogi, maca topi mak baca ogi. Apa engka ogi maca mak bahasa ogi, dene sengi mak baca ogi. Contoh, nulle mak kedai okina bembe bolonna guruku. Na baca mak kedai bebe bolonna guruku. Rilalanna ya rokitae. Narampeangi andre gurutta Haji Abdurrahman Ambo Dalle. Riwatunna nabita menre rilangi pitu susunge. Nalaloi langit mamulange, langit maka duae, langit maka telue. Gangkanna narapi langit maka pitue. Fastaftahal baba Jibrilu min lautim tanga malaikat Jibrilu. Faqala al-khazinu makkutane malaikat pajagai makkedaman anta. Niga iko. Maka de malaikat Jibrilu ana Jibril, iya na malaikat Jibril, makutana si malaikat pajagai maka dawamam ma'aka, niga palek musibawang, maka da si malaikat Jibrilu Muhammadun ibnu Abdillah, iya ro usibawangnya Muhammad anakna Abdullah, makutana si malaikat pajagai maka da Muhammadun ursila ilai, Nabi Muhammad ga musibawang, maka de malaikat Jibril na'am, Nabi Muhammad usibawang, tappa maka goranum malaikat na timpa ilang babanna langit maka pitue menre nabita maka goranum malaikat jempui nabita maka da marhaban bika ya Rasulullah, selamat datang wahai Rasulullah. Menre nabita di langit maka pitue si tujuh mata nabita si bawa Nabi Ibrahim alaihi salam. Si senna pura si bare selengi nabita si bawa Nabi Ibrahim. Sebelum mendek Sidratul Muntaha, ternyata Nabi Ibrahim mapasengi dua sewa-sewa lauri umatna nabita. Upakulingi engka dua pasenna Nabi Ibrahim untuk idik manang umatna. Pertanyaan, agana pasenna Nabi Ibrahim. Pertama, makedai Nabi Ibrahim. Akri ummataka minnis salam. Betuana Muhammad palet turlalai umatmu bereselleku. Upakulingi maka de Nabi Ibrahim akri ummataka minnis salam. Tapalet turlalai umatmu bereselleku. Maka de topan ritata iya naro hikmana narekko mas sempajangi nato matahia masalawa rinabita irampetoi asenna Nabi Ibrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Pertanyaan, magiro na irampe asenna Nabi Ibrahim maka de topan ritata iya naropa pebalinna bereselletta idi ummakna nabita lauri Nabi Ibrahim alaihi salam. Pertanyaan, magina Nabi Ibrahim mi irampe asenna riwattut tamattahia pappe balinna maega Nabi newa siruntuk nabita ketika Isra Mi'raj, tapi ternyata sedimi Nabi mak beresellen ri umatna nabita, dan itu adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi upakulingi maega Nabi newa siruntuk nabita ketika Isra Mi'raj, tapi Nabi yang memberi salam kepada umat Nabi Muhammad adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Karenanya nareko tabacai kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Tapahadere idilalenna atitta
samanna engka kibali bibir selenna Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang kedua, pasenna Nabi Ibrahim na puadangi nabita maka daya Muhammad mur ummataka falyukthiru min girasil jannah. Maka dari Nabi Ibrahim, Muhammad, suroi ummatmu, taroi maega tanat-tananna rilalanna suruga. Maka dari Nabi Ibrahim, suroi ummatmu, taroi maega tanat-tananna rilalanna suruga. Pertanyaan, aga naro tanat-tananna suruga. Taparajai dampeng. Sepanjang bacaan kami, iya urun tu'e dua hak desetna. Pertama, engkan rampi girasul jannah tanat-tananna suruga. Iya naritu la haula wala quwata illa billah. Betuanna la haula de gaga apa lengeta wala quwata de gaga awata ngeta illa billah sanga diengkap apa tulungan nafuang Allah Ta'ala. Hadis pertama. Hadis kedua, riwayat Imam At-Tirmizi rahimahullah, engkah desa rampi maka dagi rasul jannah tanat-tananna suruga. Ia naritu subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi epak werekada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pertanyaan, dua hak desetna tegae naro dibaca. Apa dua hak desetna? Pertanyaan tegae naro dibaca. Pape balinna untuk ripetna ta baca mana ngi? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Nareko ibaca mana ngi? Insyaallah nareko de na 72 pasti engka 7. Wah kuning nareko ibaca mana ngi? Nareko de na 72 pasti engka 7. Karenanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Pertanyaan, aga hubungannya ya hikmana Isra Miraj irampe dendre maka da iya ro Isra Miraj na nabita subhana peristiwa luar biasa betuana ada dek na lepe poleri araja aku wasangan na puangi agi riang ngoloi agi riak katai si boleh nalalo taparewo idek biriolo ri araja aku wasangan na puang Allah Ta'ala. Aga hubunganna pasenna Nabi Ibrahim tatare mega tanat-tanat tari lalanna suruga, salah satunya la haula wala quwata illa billah. Aga betuana ya la haula wala quwata illa billah. Dek gaga apa lengeta, dek gaga awatangeta sanga diengkap apa tulungan na puangi. Betuana ada la haula. Dek gaga apa lengeta mabelewi adorakange. Dek gaga apa lengeta mabelewi dosai. Sanga diengkap apa tulungan na puangi. Wala quwata de gaga awatanget tak pak dupai decenge. Sanga diengkap apa tulungan na puang Allah Ta'ala. Artinya apa? Semua ini terjadi karena petunjuk Allah dan pertolongan Allah. Ianahe hikmah pertama. Hikmah yang kedua. Urampi itu dendre makada teluna. Ya. Hikmah yang kedua. Tujuan utama Isra Mirajna nabita. Ia naritu elo iripata rimayan nabita parentana sempaja 5 wetu. Nah pertanyaan, tege monro ripata rimayan rifong Allah Ta'ala. Riase na langit maka pitue, riase na sidratul muntaha, ia riasengi alamul mustawa. Riase na langit pitus susungi. Nekia kenyataan makdupa. Perjalanan yang ditempuh Nabi Muhammad adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa baru naik ke langit. Maka depak kutanana. Nareko tujuan utamana Isra Miraj mendre langie. Tarimai parentana sempajal 5 wettue. Magiro puang Allah Ta'ala. Natiwi ilak biriolo nabita lauri Masjidil Aqsa na inapa menre magi nade na langsung oleh Masjidil Haram materu menre
Nasabak benenge elo imagati, tentu dari Masjidil Haram langsung ke atas. Tapi yang menjadi tanda tanya, magiro naritiwi lebiriolo dari Masjidil Aqsa. Untuna tania Pak Yusuf Kalla ketua panitia. Benenge Pak JK ketua panitia Isra Mi'raj. Saya yakin dari Masjidil Haram materuk minre. Aga sabakna prinsipna Pak JK lebih cepat, lebih baik. Nekia yang menjadi tanda tanya, aga rohi kemana? Naritiwi nabit dari Masjidil Aqsa. Lanjutanna subhana makadai linuriyahu min ayatina. Elo iripitayan nabita saisa tanra-tanrang araja aku asangenna puangi. Linuriyahu min ayatina. Dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maega kejadian naita nabita sebagai tanra-tanrang araja aku asangenna puangi. Nareko ya hemelo iranna ranna maega towet dingi rampe. Tapi ubatasi nih riduai sewa-sewa. Dua nah. Aga yaro satu. Engka naita nabita. Engka tahu matanang risewai eso. Pura matanang tuo tanat-tananna. Nainappa mingala rilalenna yaro esoe. Sisenna pura mingala tuo si tanat-tananna mingala si. Pura si mingala tuo si tanat-tananna mingala si. Betuanna ada yaro jama-jamanna lapot tahu tuli mingala materu. Satu kali menanam tapi selanjutnya panen terus. Masih nabita. Nama kutana dari malaikat Jibril. Ya Jibril, ma hadza? Jibril, akkala rapangengaga ya Maka de malaikat Jibril, haula'il mujahiduna fi sabilillah. Ia naro akkala rapangenna taumat tunru eriagamana fuang Allahu Ta'ala. Itulah gambarannya orang yang berjuang di agamanya Allah. Betuanna ada. Nareko engka kikmat tunru matongo-tongo makamala rilaleng agamana fuang Allah subhanahu wa ta'ala. Majepu insya Allah mingala kikmat teru matiri esrimon rinna fuang Allah ta'ala. Aga betuanna. Itu memberi isyarat. Napasengi Isra Mirajatna nabita. Semangatlah beribadah dan beramal. Semangat kikmat kasiwian dan niamak kamala. Aga sabakna. Taparajeka dampen. Makedai adanna tuacai. Makeyang kei sewa-sewai. Nareko ripake gunai situru peruntukanna. Makeyang kei sewa-sewai. Nareko ripake gunai situru peruntukanna. Walangi contoh. Makeyang kei songkoe. Yahe songkoe. Makeyang kei songkoe. Nareko ripasangi ri ulue. Nasaba yamet toro gunana. Tapi terkadang engka tahu. Engka songkokna. Tapi samana makura-kurangang kei songkoe nataro. Nasaba wetunna tudang taniak ku ulunna napasang kutosi utuna. Aga betuana yaro. Ku elok ki pakaian ke itu buta. Ku elok ki pakaian ke ilan roaleta. Tapak kegunai ia itu buta situru peruntukanna. Pertanyaan, aga peruntukanna yang itu buta. Maka defong Allah Ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. De upancaji bangsa jingenan nia rupa tawe sangadinna untuk beribadah maka siwian rialeku. Berarti kuelo ki pakaian ke itu buta tapak ke gune itu buta beribadah ripuang Allah Ta'ala. Tapi mohon maaf, tidak cukup sebatas semangat. Tidak cukup sebatas semangat beribadah. Tapi yang paling penting istiqamah beribadah. Upakulingi. Tidak cukup semangat. Tapi yang paling penting istiqamah.
De nama watam makkamalae. Tapi ya tu mawatange istiqamai. De nama watam makkamala madecenge. Tapi ia tu mawatange istiqamai. De nama wata toton ridecenge. Tapi ia tu mawatange istiqamai. Yule muat toton ridecenge. Tapi terkadang nareko pole ni godaange. Tapal lesek pikirange. Ulangi contoh. De nama watang mak bere jamae. Tapi ia tu mawatange istiqamai mak bere jama. Engkau tahu, loka mak bere jama rima sijie lenyek sandalekna. Tapi nareko sandalek tak milenyek rima sijie tania matu persoalan malopo ya ro. Ia mitu mancaji persoalan malopo nareko sile nyerengi sandalek tak. Ia nahe ketiadaan istiqamah. Gangkana oleh-oleh untuk idik maneng. Engkau pak doange napak guruang Andre Guruta Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Doa agar kita diberikan keistiqamahan. Maponcok mi. Maka depak doangena Allahumma anta rabbi farzuqnil istiqamah. Upakulipi. Allahumma anta rabbi farzuqnil istiqamah. Upakulipi. Allahumma anta rabbi farzuqnil istiqamah. Betuanna Allahumma puang anta rabbi engkaulah Tuhanku farzuqnil istiqamah rezekikanlah kepadaku keistiqamahan. Aga sabakna dek nama watam makkamalae tapi ya tu mawatange istiqamah. Maponcok mi tapi taro ni upakuli piciceng. Nasabak namun tu maponcok ku masolang yang tenai. Allahumma anta rabbi farzuqnil istiqamah. Ya Allah, engkaulah Tuhanku, rezekikanlah kepadaku keistiqamahan. Ianah yang pertama naita nabita dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang kedua, urampe denre makada dua na irampe. Yaro naita nabita. Yang kedua, engka naita nabita, engka tahu napa lorong ngililana mesu. Si sennal lorong lilana, goncing ililana nasabak gonci poderia pinna ranaka. Si senna petulilana, isambungi igoncisi. Isambungi igoncisi. Jadi jama-jaman natuli igonci lilana. Maselen nabita. Nama kutana dari malaikat Jibril. Ya Jibril, ma haula. Jibril, iga ya roh. Manakah engkau tahu man rasa-rasa mapaku? Tuli igonci lilana. Maka de malaikat Jibril. Haulai khutaba'ul fitnah. Yaquluna ma la yaf'alun. Ia naro akkala rapaganna tau magala maccerama. Nasuruangi de cengena alena dek najamai. Nappe sangkangi jaena alena laku-lakui. Narekon kamakuro modelena. Igonci mati lila. Masih sani pacerama. Tapi tania tu pacerama mi bawan riase na mimbarae. Namude na teton riase na mimbarae. Tapi nareko engka purana puada. Tapasi senna dua telung ngeso siulet 20 mangoloe. Tapasi sale gau nasi bawero ada mariolona. Tamak toikro. Yanoro kapan riase menjilat ludah sendiri. Oleh karenanya perlu kik makati hatiku he. Makadai adana toriolota. Narek kodek panato sempak puadai ada madecenge. Paling tidak tajagai wililata poleri ada matunai. Narek kodek panato sempak puadai ada madecenge. Paling tidak tali tutui wililata poleri ada matunai. Agak sabakna taparajeka dampeng.
Ia ro idi ogi engka telu ada elok pada tepuna. Engka telu ada elok pada tepuna. Ia ro tau salamae si turu timunna si bawa atina. Na mega makukuang ito masesa na sabak kedo timunna si sala liset na atina. Salamae si turu timunna si bawa atina. Makedai adan na toacata. Innamal kalamu la fil fuadi wa ju'ilal lisanu lil fuadi dalila. Sesungguhnya perkataan yang sebenarnya ada di dalam hati, tapi lidah dan mulut diciptakan untuk menggambarkan isi hati. Betuanna ada. Si tongenna ya ro na puadai timutta, mestina ia ro situru rilalenna atita. Gangkana makedai akkala rapangenna, ia ro timutta idi rupa tawe, pada lebak timunna ya hebotoloe. Wakulingi, timutta idi rupa tawe, pada lebak timunna ya hebotoloe. Aga betuanna. Agi rilalenna botoloe, ya tom mesuk ritimunna. Werinung ilalang, werinung mesu. Kopi ilalang, kopi mesu. Susu ilalang, susu mesu. Mustahile kopi ilalang na susu mesu. Maka itu berarti ku eloki salama tapade cengi ette na timutta. Tapi iahe ette na timue mesti situru piati. Gangkana ada ogi telu ada elok pada tepuna. Aga yaro makade ogi sa danna atie riasengi etto ati. Sa danna timue riasengi ette timu. Pakulingi sa danna atie etto sa danna timue ette iyan na to si sa danna ori etu. Elok togo pada tepuna etto ette etu. Pertanyaan aga hubunganna maka dai ogi nigi tahu mette timunna nasi turu mua etto na atinna insyaallah salama ya tu. Tapi nigi tahu mette timunna nasi salai etto na atinna dek gaga angket na ette na timunna sanga di pada lebak mitu angket na etui. Na aga bahkan makadai toriolota bahkan makadai ada na ogi mabiasai make angkai etue neya ette salai. Na sabak na rekok metu itawe mesu ilasana. Tapi na rekok mette sale tawe mabiasa tamak lasai. Kuni para lunna realitutui ette natimutta. Hikmah yang ketiga, dan inilah hikmah yang terakhir. Saya rampai di Indonesia kada telu. Yang ketiga, tujuan utamana Isra merajatna nabita. Ia naritu elo iri patarimayan nabita parentana sempajal 5 wattue. Nekia yang menjadi tanda tanya sebelum nabita menre rilangi pitu susunge tarimai parentana sempajal 5 wattue ternyata itiwi ila biriolo nabita ri Masjidil Aqsa untuk mitai 2 telue tanra-tanrang araja akuasangan napuange. Pertanyaan, agaro kira-kira hikmana naripitai yang manangi nabita le biriolo iarona itai sebelum menrek tarimai parentana sempajal 5 wattue. Ternyata makede pape balinna atau panditata itu merupakan isyarat. Ku elok ki salama nama lebih. Ku elok ki salama nama lebih. Tidak cukup si mata sempajam mibawan daripada cengi. Tapi yang tak kalah penting, engkalalo ki makguriwi nanyam mala hikmah polerina itai nabita riolo mendek napat tarimai parentana sempajal 5 wattue. Ufakulingi sebelum nabita mendek tarimai parentana sempajal 5 wattue
Ternyata lebih riolo ipitai yang inabitta siagai egana kejadian. Ya wadinge mancaji guru lokari umatna. Yang semua itu berkaitan dengan adab dan akhlak. Kupakulingi, ia ronaitai nabitta sepanjang perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, semuanya itu berkaitan dengan adab dan akhlak. Aga betuanna, itu memberi isyarat. Kuelo ki salama nama lebih. Tapa decengiwi sempajata. Tapi tania sempajak bawang. Ia he sempajangi maelo iri belo-beloi nasaba adab dan akhlak. Ia naro hikmana na maega biriolo ripitai yang inabita sebagai gurung maka da engka tumatu oleh-oleh upatarimainya ko tapi kumutiwi ninreo iaro pak dupalale iaro muitai nasaba itu semua yang akan mengantarkan kita pada kemuliaan. Walangi contoh. Kebetulan engke werinu sedekue. Matenganga ro denre macerama no ita makode-kode jamaah. Betuana ya ro tawerengi werinu ustaz Taparajai kak dampe ia ro iya pribadi. Selama bukan kondisi darurat, berusaha kak de uinu nareko macerama kak. Apalagi kumacerama tetonga. Berusaha untuk tidak minum. Sangadi malak de tonga pinapa kak minum. Agak sabakna. Waketorengi minum ngak riasik na mimbarae dalam keadaan berdiri. Nasaba macerama amma kak sijang. Natapa minum ngak cica tetong. Rewak ki matu di bolata. Talupai wiliset na ceramai. Ia rote ngerangi minum tetong yustasi. Karena selama bukan kondisi darurat. Berusaha menghindari untuk minum di atas mimbar. Nekia aga hubunganna. Taparajeka dampen. Puraka mapangaji di pesantren tak mangkoso. Riolona anak-anak tak makunraye santriwati. Matenganga macerama tappa masolang isak daku. Gangkana upadangnya anak-anak tak makadakakna tolong ambilkan air minum. Engkana salah sedi anak-anak lari mesu lokam mala uai. Tidak lama kemudian engke romen rewa laponganana tiwi uai si botolo air mineral pada lebak merek na yahe le mineral le. Utanewi makadaka na kenapa le mineral le? Nabali makada anu ustaz sengaja le mineral le karena ada manis-manisnya. Nekia ternyata ia rodenre laponganana de na langsung nak bereang ia ro'uai si botoloe. Tapi ternyata sapa ilek biriolo penne-penne. Na inappa na patadangi ia robotoloe riase na penne-pennewe. Na inappa na taro rioloku. Pada lebak gayana paniteri lalen na yewoni. Madeceng upahan na gau na irolaponganana. Tapi sengaja kak makutana. Maka dakak na. Kenapa ambil piring? Padahal saya suruh ambil air. Maka daka alanga uai. Dewa keda alat toka peni. Ternyata ia rodendre laponganana. Nabali wipakutanaku maripuk pappe balinna. Dua mi ada nappe baliang. Ia rolagi mak bahasa arai. Utanai makeda kenapa ambil piring. Ternyata nabali makeda ta'ziman. Mappe bali makeda ta'diban wa takriman. Ta'diban wa takriman. Betuanna makkeade nan niya mappakalebbi. Si senna mappebali makkeda makkeade nan niya mappakalebbi. Matteru upuadam makkeda ka alitutwiwi atu. Parakaiwi atu. Karena yang hilang sekarang bukan ilmu. Yang hilang sekarang adab dan akhlak. Pedek lau asoy. Pedek mega to waca. Pedek lau asoy. Pedek mega to kepak disengang. Tapi ya ketorengi. Tak tambah amai pak disengenge na pedek lenyuk pangadereng. Gangkana pakutana makeda. Salaga ia rodenre laponganana. Na rekomateru naserahkan uai si botoloe. Pappe balinna dek nasala. Nasaba ya metoro parentana alanga uai. Gangkana na reko langsung na bereng ia uai si botoloe salama ni laponganana.
Tapi malebbi igau na lapunganana nasaba najamai parentai nasibawai pangaderan. Coba kulingi. Salama ni lapunganana nareko materu nak bereang uai si botoloe. Aga sabakna najama ni parentai. Tapi malebbi igau na lapunganana nasaba najamai parentai nasibawai pangaderan. Karenanya kuni Roma bere petunjuk maka da ia Roma eloe isapa tan nia salama e bawang tapi ia Roma eloe risapa salama rigau engkat tak malebbi nareko engkaki pak dupai oleh-olena nabitta polena mammeraja rigau engkan na realitutiwi sempajan 5 watutta insyaallah salama ni nasabak madece ni sempajang tetapi de nayamanan na salama e malebbi. Oleh karenanya, barak kuaga wat dingi salama, tali tutiwi ya he sempajan 5 wattue. Tapi tajagaiwi, ia ronaitai nabitta selama perjalanan Isra dan Mi'raj. Saya kira Mama Deni ia sempa irampe, rilalena kesempatan malebbi ewe. Mamuare, napak barakat manangi, pengallahu subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Baca doa. Kau dekat boleh mondri. Lanjut dengan baca doa. Maka dari nabita la yajtami'u mala'un yad'u ba'duhum wa yu'amminu ba'duhum illa ajabahumullah. De nak depungat tau egai. Rigau engkan na engkap baca pak doangan kemudiannya lain mengaminkan kecuali doanya akan dikabulkan oleh Allah. Ia nahe hak desee nak kateni topan ritata sebagai dasar doa berjamaah. Apa kata tu biasa tolai doa berjamaah dengan alasan dek gagah hak desena gangkan nata parajai kak dampen. Aku engka maka dade gagah dasarna doa berjamaah dua mitu kemungkinan sabakna. Narekode nama kurap bacana nulle tu kapas sale bacana. Lo ni mai to pada pangole ati macinota nari papole jari mapacita na to pada dararin rifongallahu subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan marhuman ma'suma. Allahumma jama'na biman tuhibbu wa waffiqna lima tuhibbu wa tarda ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram. Ya mudabbiral umuri ya rabbal alamin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana wa sufaha'ana. Waj'alillahumma wilayata umurina fi yadi man khafak wattaqak wattaba'a ridak wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna ya arhamar rahimin. Ya kathiral khair ya daimal ma'ruf ij'al Indonesia baladan aminan mutma'inna. Allahumma ja'al Indonesia baladan aminan mutma'inna sakha'an rakha'a wasaira biladil muslimin ya rabbal alamin. Fahfazna ajma'in min kulli su'in ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.